Udau singolangi katandu terangi min pusuku si gelang jana teguh kami basta landu. Mari kita rende muji Tuhan, surak-surak mandi bata benteng ta. Ota kita ngadep mandi bata ngataken bujur. Janah tangan deken ende-enden pujin si meriah. Udau singolangi katandu terangi min pusuku si gelang jana teguh kami basta landu. Ota nembah mengkuk man bana arjimpu ia depan Tuhan sinepa kita sebab ia kap di batanta kita bangsa si kelengina desken rarasen biri-biri si permakanina. Udau singolangi katandu terangi min pusuku si gelang jana teguh kami basta landu. Ola pemersik ukurndu bagi nindu tupung imeri bayi gurun pasir masa ijah icubaina dengan iujina aku amin na penggo idana perbahananku. Udau singolangi katandu terangi min pusuku si gelang jana teguh kami basta landu. Alleluia, alleluia, alleluia. Kata Tuhan tetap serasa lala, kata indah masih engkau iberitakan manbandu. Alleluia, alleluia, alleluia. Ngejua-jua man bandu kam bapa nandai turang rasenina itegu-tegu Yesus kita seh kubas wari si muhuli wari minggu si pe-27 kan ibas tahun C enda. Yesus mempersingeti kita karena kini teken lid 2 sini turikan ibas Injil Lukas bas wari minggu enda ay mekap Lukas 17 ayat 5 ngasa 10. Si pemena iturikan karena ajar-ajar mindo man Yesus gelah min ipebelin itambahi min kini tekena janah ia lawi Yesus. Si peduakan ia ajarkan Yesus ajar-ajar gelah namin
ia geluhna bagi sekala kawan, sila meteh ngadi dengan lalit iukur kena kaikin upah gunaman bana. Maka banci mendasi sungkun kaikin ngeinda benar-benana, maka ipindo ajar-ajar tambahi min kini teken kami nina. Adina sinen sitik kupudi iturikan Lukas karena Yesus si nehkan man ajar-ajar gelah namin ula kala ndabuh kubas dosa dengan bicara erdosa pe ia lemi min asalitna alu serta pemindon Yesus enda lanukah, maka kita konsidai adi bagai Yesus tambahi min kini teken kami. Maka nang dangi pemindon enda isahkan Yesus sada perbandingan nina bagenda. Kini teken kitik saja pengenca asa benih sinuan-sinuan ngobanci ngelakukan karena kai simbelin. Banci pesuruh ndu gelah mi sermin batang kayu enda, mi sermin iya ku tengah lawita. Maka kaikin ngenda situhuna maksudnya. Tuhu payo, maka kini teken enda tuhu-tuhu sada gegeh si belin luar biasa. Tapi labo sini ate Yesus iturikan nama ajar-ajar sebab nggo biangkai ajar-ajar enda maka gegeh kini teken enda luar biasa tuhu-tuhu. Tapi erkitaikan siei i tegu-tegu Yesus ajar-ajarna gelah min reh bagesna pengangkanna karena kini teken labo enda sada gegeh gelah banci ngelakukan sada kesaktin simbelin gelah na banci tatapan hebat luar biasa labo kini teken. Maka nina Yesus pe ula karya kap kini teken enda saja ngenca gegeh sirbahanca bendil mata kalak natap-natapsa turang rasenina kekelengan kini teken enda mekap gegeh gelah ngasup kita megenggeng ibas perdalinan kegeluhan seh ngasadung bali ras Yesus pei ibas perdalinenna megenggeng dengan la pernah ia ngelabuh sehdungna kutujun bali sini surakan di bata. Maka ibas geluh Yesus jinei pei kini teken enda ertina ngikutkan peratain bapana seh ngasadung dung ipersilangkan maka ipakai ke di bata. Salu bagai ialau kena gegeh guna megenggeng ibas perdalinan seh ngasadung la tanggung-tanggung. Enda mapai kegeluhan kalak sir kini teken si tuhu. Janah arkiteken Yesus si angka kap maka ibas kayu silang kap ke kini teken teridah. Gegeh kini teken teridah tupung megenggeng setia kalak ngikutkan perhatian di bata si mada kuasa. Payo maun lid ngendarusur pusu ukur ngomegia ateina tupung jelma kote. Tapi bagai lid pe bagai bas pusuhna la ia ngadi la ia ngikutkan dosa. Maka kedang-kedang geluh na pe Yesus ncidahkan man kita pengalaman di bata nang dangi jelma si kote si maun janah rusur pe ndabuh kubas dosa. Nda mesumbul gegeh Yesus. Tambah kape
Yesus mempelimbarui kegeluhan jelma gelahna tahan banting dosa ninakin janah megegeh ngalemi salah ras dosa. Kini teken sebagai dama perlu ipebelin itambahkan man ajar-ajar bagai pe man aku bagai pe man kam krina sirkini teken. Turang rasenina kekelengan ibas kriahan ukur. Kini teken mekap si jadi gegeh ta guna dalani kegeluhan, guna nengenkan kegeluhan i tengah-tengah situasi sila mehuli i jam lala kalak jumut-jumut. Dai ibas ogensip mena si begi pe si Habakuk Nabi Habakuk enda jungut-jungut kelsehan nang dangi kai sini tatap na ibas geluhna janah nina mandibata erdilo aku Tuhan asa kainari dekah aku erdilo resurak-surak tapi lah begi kendu melala kejahatan perjengilan, perubatan, pediat ndu krina sidai Tuhan laku sampati ndu nina. Engkai maka pediat ndu krina janah tuduh kenduman bangku krina kejahatan enda. Kerinana sila mehuli ilebe matangku. Janah tempat-tempat ikatakan Habakuk perban siekap maka Tuhan gegeh hukum duai lanai teridah lanai lit keadilan nina jungut-jungut enda mencidahkan maka Habakuk perlu gegeh kini tekan si tuhu kalak sir kini tekan si tuhu enda pengelakau sikapna balira sekala kawan sekala hamba si meraikan geluhna kerinana guna ndalinkan pendahinna sini beraikan di bata. Maka kita pei iiyahkan, itenahkan, isingatkan gelah namin tetap kita ngeluh idoni si tuhu-tuhu enda labo doni sini nipi-nipikan labo kape ngarapkan doni si rempet je nusur kerinana si muhuli adil labo aina. Kini teken ainda jadi ciken-ciken ban banta si negu-negu kita gelah namin ngasup kita lalap. Darami dalan-dalan simbaru guna ngeluh mehuli i tengah-tengah zaman sila mehuli ainda. Salu gegeh sirehna ibas di batanari. Kengasupan si bagai da kap gegeh kini teken si tuhu nakal. Gegeh kini teken sebagai kange pe sirbahan sakala lalap ngasup megenggeng ertahan rate tutus ibas dalin si bali ras dalin sini dalani Yesus setia seh ku kedungenna maka ukur meteruk kap tanda kini teken singgit dalinkan pendahin sini berikan di bata langarapkan upah duit doni enda entah pelape ngarapkan kata bujur sebab megati keldahkam si ikutkan si dalinkan kata di bata ngalo minataita upah doni enda melanai cocok maka guna ngkuhi pedah Yesus bas warisi sendah mari dagei si begiken turi-turin enda lit sekala si muda-muda mejilai rempet dabuh datas sada rumah si megancang narikel dabuh ia bas lantai 80 nari bas lantai 70 sekala dilaki Amerika datna ia ibas jendelana maka tupung gantung-gantung bagai darah nina sing udang-udandai bujur kel turanggo sampati indu beluhku nina
tupung cikep na bagenda reh nina dilakindai bujur turang, tapi balasan na mari ras kita medem nina. Oh kemali nina di singudang udang lakung git adi bagai pula dilakindai ndabuh kaya mulihi ndabuh sup na kuteruh bagenda ibas lantai silim pe-50 kan litka sekalak ndada tan sekala anak prana Prancis dat naka singudang-udang dai rah kape nina singudang-udang nanggu kebiaran bujur kel turang enggo sampati indu aku uwe turang bujur nina cikep na denga bagenda tapi galarna mari ras kita medem turang lakung git kemali naka maka pula hinaka ndabuh kamu lihi dungna ndabuh ku teruh sadakal pelanel sineng kapsa maka ngondelai kal ateina adilit kari dilaki sinengkap aku mulihi ngit aku medem ras iya ni maka lane dekasa ibas lantai pe-20 kan rembangka skala ketua OMK tengkap naka sing udang-udang dai sebab sing udang-udang dai pe OMK kepeikan maka lengang rana pe lengape ngatakan bujur bagainda turang malam kelatai ku turang maka tanda ngatakan bujur man bandu pedamindu aku rahina OMK dai dekel Tuhan lakal pernah bagai ukur-ukurina maka dungna pula hina kasing udang-udang dai ndabuh ku teruh maka Bapa nandai turang rasenina kekelengan mari si pindaukan man Yesus oh Yesus tambahi pebelin kini teken kami pebelin kini teken labo gelah ngasup kita reban tanda-tanda si mejin singri labo tapi gelah kita lalap ngasup setia megegeh ibasi muhuli pace ebene di bata masu-masu kamprina Bapa ras anak ras kesah sibadia amin. Jadi masih usia